تماشاوانên hêja êvara we bixêr bê û bixêr hatin programa me têrê Sîmir. Mêvanê me îşev nivîskar Firat Cewherî ye. Ez ê bikek Firat re sohbetekê li ser nivîskariya wî li ser kovara Nûdemê çawa dest pê kir, çilo kir, ji kengî de dinivîsîne, nêzîka 40 sal e bi karê entelektûelî da dikeve. Ez ê pê re sohbetekê bikim. İcakek Firat, tu bixêr hatî programê Keko? Gelek spas sağ ol ve şerefane Zîlî. Tu her hevî. Tu çawa yî, tu baş î? Ez başım, gelek spas abi hevîdarim tu jî başî û hevîdarim hemû guhdar û temeşevanên me ku îşev merin ew jî baş e. Bêguman em bêjin vê belaya koronayê her du lingê me xistî şekalek teng lê dîsa jî em baş. Xuyayî tu li pirtûkxana Nûdemê rûniştiye? Ez wilo dibînim te, ne? Rast e, belê belê. Te li wir gelek karkirine, te kitêb wergerandine, te nivîsandine, ne wilo? Rast e, ev ez ana ne li malê min, ev kitêbxaneya min e, ez hetim ji hevalê xwe Swêdî jî ez dibêjim. Ez dibêjim kitêbxaneya Binê Erdê. Underjord diska biblioteket zane. Belê. Sê çar pênc salê destê me de gava ku min Nûdemê jî dixist vire ji be ku hemû kitêb li malê bi cih nabin cana tiştê ku mirov pir jî hez dike jî li ba mirov bi cih nabin kitêb jî wiha ye îşa li vir cihkirinin ez jî cana têm navand. Xuyayî jiyana te nav kitêba derbas dibe xêr e? Kêm zêde wiha ye rast e yanî nexweşiya kitêba ez her tu dibêjim ya jî nexweşiya nivîskariyê ne wek tiştekî dine ya jî hezkirina wê em bêjin gava ku mirov hogirê wê dibe an jî kurmê nivîskariyê kurmê kitêba bi mirov mirov nikare dev jê berde mirov dikare dev her tiştî berde lê a nivîskarî û kitêba gava ku mirov fêr dibe dev jê berdana wê zehmet e gotina alî dirêjî kitêb sarin lê dost herî germ kitêbin. Belê. Kek Firat, neqala kitêba kir ev nivîskariya te ev 40 sal e tiştê ez anim heger ez şaş bim tu karê bi rast bikî ev 40 sal tu nivîskariye da dikeve û li alîkî jî em nerin got ev 40 kitêb jî te amade kirine heta niha ê te û werger û gelek tiştê din xebatê got te kirine û ji alîkî dijî kovara Nûdemê jî 40 hejmar derket heger ez neşaş bim ev xêr e 40 yani çi dibêjin diva reqema dî tiştekî sihrbazî heye çi ye xêr e? A çilî û 40 sal jî li Swêdê min ew jî heye. Ew 40 salê tê li Swêdê erê. Swêdê min ya rastî min berî 40 salî yani 40 salî zêdetir ez bi nivîskariya mijûrim. Lê kitêba min pêşî berî 40 salî derket. Di sala 1980 derket. Heştê heta niha dibe 40 sal lê min bi xwe berî heştê dest bi nivîskariyê kirin. Wiha yani gava ku ez ketim cîhana nivîskariyê dî derketina jî hinekî zehmet ji be ku yani nivîskarî tiştekî wiha ye êşawê jî heye bi pêdêşî jî lê xweşiya wê heye cana jî xweşiya wê êşe girantir e cana jî êşa wê giran dibe ya tu dixwazî wê êşê jî dîsa bi nivîsandinê li xweşiyê vegerîne ma yani em bêjin ji roja ku ez ketim nav cîhana nivîskariyê ew roj ev rojê dev jê bernedaye em bêjin riyek e cana jê bi kelemê cana bi astengê cana serkaşê cana tu bawer dike ku tu nêzîkî serê kêş bûyî lê tu dîsa digendiritê jêr û dîsa dixwaze ew ne ew mesela gindirandinê ne Albert Camus bû ew mîtolojiya Sisyphos digotin ya digoterî mirov xweda cezak dabû û tedî ev Sisyphos ew mîtolojiya Yunan dibe kevirek hildikşan serê tehtê jor serê tim û dûra berda dadket û ceza wî jî heta jiyana wî de hertim ew bû wê kevir jor bibira jêr wê daketa yê te jî wilo te fêr bû wek cezakî lê îca ê nivîskarî tiştekî dine her tim em bêjin nexweşiya ya jî tê herî ku nivîskêr ya jî nivîskarê nivîskarî dêşîne ew ku gava ku êdî dimitçiqe nikare binivîsîne yani gava ku nivîskarek nemakare bi binivîsîne êdî ew nivîskar yani jiyan li ber çavê wî reş dibe li ber çavê wî reş dibe her tişt
النفيسكارية دي لوما عمريتا ببشيشي ببحبتيجي ببحيشتيجي ببنوجي ببسدجي هن نفيسكارن ازنازكم هن اللي كل نران ازنازكم السويدي عمريوان زيدي نودي يجي كتبوان نهدى كبير يعني كفاكو نكارب بالنفيسي نكارب بمتشقي وكانيكي كفاكو كانيك متشقي تيجي لوما از باودكم جيانا ما يجي از دبر ريد يعني متشقاندن تبي ميتافورك جي خدا يقالو يعني مثلا كاني وقت متشقي دمتشقي نما افجيتي لي وقت ودد مينن لودما تبدو تدمينه كتابات تبدو تدمينه بايزا درنگ دمينه لهي دمينه وبصدا كتابه تورغري تدمينه وخل ديسا يعني وديسا فرا جوهري ناس بكن عجبا او بلي يعني بيجندها او نفشي بريوي كان يجي قبل كنت متشقي نفشي بريوي جوي كان يا افا خواني كابي بي بمعنى بيجن لا او بيجن انا بيجن جانا جيت اللي بالسويدي سكريف كرامب دبيجن يعني ايوه قبل كنت نفسكارك نكارب بالنفسينا قبل كنت نفسكارك نكارب بالنفسينا جيان اللي بتشعب النفسكار رشت بمعنى ده جيان معناه هو ده كجبكو ياكو معناه ضد جيان النفسكار نفساندنا جبكو از بقى از هكتو بجيهانا ادبيات ده فاولت الدين او فاولت الدين كبكو يعني جيهانا ادبيات جيهانا افراندنيه جيهانا خيالايه كبكو هكتو رود ناب جيانا راستي ده راستي نخش كانت تعلبه لوما راستي تعالى يا ري ايه قلت لك مش افوريزم كني بيساند بودي بيجي دروك بتشوك راستي مازن بيت ذكر من رد الشابك ليه درونا باش تشتكيدنا ان فيسكاريتي ان فيسكاري اللي هف انينك دروك كوج راستي بيت دبي راستي به يعني اوجاي نوما يعني النبي ساندن وقت مقول يبقى جويك قبلك مرو دسبيدك مرو ذكرنا ويجي هاني يدي بلدنا وقالك زحمت يعني بيجي تو دكاندارك بيت دكتورك بيت علاقاتك بيت مستشفى بكاري في شيء فمسلك خبروا هذي بيت نبيسكارك بي حتى مرني نبيسكاري دفت برنامج هرتم دخازية باشتر بنيسين ايه ده باش ككو وقتا تقول كتابتي بيشيد 1980 تشابو از باور بري ويجي تب ديسكاريه بهالبست وتشتي يعني علاقات بادبيات الخلق وبري ويجي خلطانيه خوش تبيدات كان اجا تريد تشتك هات بيرامن مروج تنبورواني موج هنرمند مت برسيد بما تكنكي دس هنرمنديه كرت تنبورواني كرت دري این دبیز 5 سالی بوم 6 سالی بوم بابي مناج قال تنبوري خمو مش قرت تنكاك بيدا كربو وتري مخلويت تنكي علمان تنبوري وازنها بومدن بيش يتد وقتها تدس بيكر تبتشي دس بيكر تشلو دس بيكر كم زيادة مش وقت دنگ بيش ابو يعني بتشاو دس بيكر بك از مقالك جاري دجي قوتي بكي بالدبارة لبرا قهدار وتماشبان وشرمان ندر من برجو دست ب عندنا مولودة باتيك بالفباء عربي مقان مولود بخوجي بكشانة بقافية بوزنه يعني او واسبر بنت ملاي باتين ولو ملاي باتي بلي اري بشتي جر يعني او دوزة ساليا هواند وقوان دنگ بيجي كنت بكرم كر يعني دوزة ساليا خود من او مولود هما بيجي مش بدك كربو هاي شيء شانزو حفظ ساليا خود از بوم بيجي كومونيست ناف تبقرا تشب وسالين داوية سالين حفتي أنا سالين تبقرين تشب قالك رخصنين تشب آباب الولايات ما واجي حش خندني يتكلم أو جروبي تشب حش خندني يتكلم نولو بلي جبك ما كار ويش ما خندن بو جبك وجه غير تيجي ايتم çalışması da götüne bizim kitap olacak او كتاب يقندو كويس مرور سريجر وكتاب سنة بروكا وكتاب عندك كتاب صحبة مناقشة عن ليه دقل كتاب سياسي ولا من سر أبياتي بيجي نقاشيك وقت كرم كري هم بيجي دنگ بيجي ما يدرس بيكي أو كناكم راستي جت وهابو ريما كتاب سياسي دخان جبوا كم هم بيجي هنا هم جيم بكاربن
بإيه هم بري خرتك أنا صحبة مناقشة وهاجي هبو هنگی من گله کتابین شاعر و نویسکارین تبشر خواندن ادبیاتی و هم مدید که از دنیای جهان ادبیاتی دم هم مدید که از بکردی دنیویسیم از دنیویسیم از بکردی دنیویسیم جایی دنم بیشتر فلسفه لغورا آوی دمیش فلسفه ایدئالیست من به فلسفه ماتریالیست دعواتی و از شعر کافیه بوزنان نویسیم از یا تربست نویسیم و اوجی چیه اوجی جبر که شاعر و نویسکانی که مواد می دخواندن پیچر دبن تفسیر آوانده من نویسان من کردی نویسان لی نویسان دنا کردی که بخوجی دزانه بهدر تماشاوانه ما دزانه دبا قام شهنه کسری دل بحث بکن او نزانه معاویه که دل بحث بکن جبر راستي قاچاق يعني قلت لكم قضيه قاچاق اشترك مدني بسانشي بالدزيب لما بد شهاد جاناجي عسكر البوليسان قبل كش خاف بالدزيب مالي او دفتر عندما مالي دعوت الصوبي دشتوتان كان مقام مشارك حوشي تشكلوا يك مشارك كتابه استميسان خوي تلور فات شارتن ولا كتابه نبيسي اخوات تلور فات شارتن بلي مدود بد شارتن اجا قبل حوشة مالا ودي بلي ده حوشة من بد شارت ومن بيجن هاجر دموي با باز بغدنوش با نظام شباجه مشاركة لك امراض كل سوي لتشان كاموفلادك بعوايق يعني قبل كل ما يجي قد خيك وهذا خياله فانتازي انسان يجي قرطبا يعني نروح ويا واي قال قبل جهش حشتي وقبل جنب بيجن دنجي بوستالين لشكران هاد قبل دي كان انا وران حاضر جنت لشكري دي مشي ولا تركر يعني شنو تذكر دركات كيف فرات وقت قلت ولا تركر تسرقد ولا تهر اذا كنت تذكر هاد ريري اذا كنت قامش تشم شامل شامل تشم المانيا جا المانيا درباسي اوسلو يبون نرويج يبون نرويج درباسي سويدي قال حزام بيونديه ولا تربيه از داكت مقامش له يعني الور مثلا كسي قلت ناس تذكر هبون مثلا الي تكن ريبيش تكن بيج تدفر هريتي ولو هري بلي هناك ادريس هبون بلي هناك ادريس هبون انا رحمتي وفات كدن كسي نقول درباسي وردون وشون شامي وباشي جبك من كاري وديرك ام بيجن تركي فيزا لازم بو ادن تمنى مش هناك بتشوف بونجي الباسبورت ازين كي دبن حيجه سالي ربون زحمتين بيا وايجي هبون لو ما يعني قبل كتابه من بيشي دركت بس هذا مسؤوليه كتابه من بيشي دركت از هيجي خط نوز سالي يعني قبل ايرو مرول فورت نوز سالي دينر البرجع بمرو زاروجك بيجا ما دوي زاروتي كتابه من دركت باش كتابه بيشي من بتجي بهيش بري مال سويدي بو اري والدين بري ما هاتون سويدي يعني قبل هاتم سويدي جي هجمره يعني بيجي دسبيك سالين حيشتري ده ما بيجي مي دسبيك يبون غيري واحد سالين نيجي سالين حتى هذا حاتب او كتاباتي هلبستي وقتها بيشي تشاب بو يعني خون تي بيرامن تشتغل بيرامن جد مانه يعني از تشتكي وقت شو بكا جگرخوين تدي وقت هلبستي جگرخوين قال كي خوندبو او بيوديات هلبستانيا جگرخوين تشاوا بو هبو يعني بيغمان يعني بيجن كتابه بيشي ياك كدستمن كتابه جگرخوين بو يو قلت يعني محاول داكو از نب فورما كلاسيك از بنويسين من بفورما سربست وچاغه شاعر می روشن برناشي هبو تيريش دست بوشانه كربو هدي ام بيجن او شعر قافيه اب وزن ما لتوقع دهش ما دخلتم هناك برد ادبيات الجهاني قبل باروزو برانيا هلبستي من اي كتابه هلبستي يكلبن بوزن قافيه جديده بلي لا ازنب تنج بو قافيه بيجم وب مجارجي يعني ولد باريزيتي هي حزيكرنتي هي جبر وي از بيجم يعني مجاري جگرخوين يعني مجاري جگرخوين هر چقاسه مرو كاري وانا شروع بكجي مجاري گردوني مال هر دبري افين هي ولد باريزي هي
اشكو زعما يعني قالت تشتني بوي معنى از بيجي نب معنى كافيه يا نه كافيه تزاني او جي تبي تشتكي جرينج بله راسته وجهك هات مجي مقوت يعني مقوم كتبه في الشيء يا شارع مخن صالح حزام نسيبه حفتي وحشتا ده بزبون لكن بله إذا كل بسيطة كي أزينجي بدأ سالي وان بوم اللي قبل هذا من السويدي مزوجي فجيهان جگرفين قبل كتابة منا بيشي دكت كتابة خواه داي ودوشي سالان سه 4 سالان بيجن تكلي حتى وفاة سيدة تكلي مجي قلكي باش بو حيث كرد وفاة كر او شخو واصله او جهات بو يعني هم او صالح قلت هات او جهات بو السويد يعني رحمتي سيدة جگرخوين اريد تزاني واصله هات او جهات والويدك بلي سرداناوي مالاوي تكلي ما قلكي باش بو وما هتوجه لكم بكتباوي دسبيكي وبركفاوي جي مردحات يعني وقت زاروك كيفون كتابة مدر كتابة خد داعي يعني جبو ماتا بيجبو من وماتك نزم باش كيفرات قال كتي روجين بارناسكر مثلا شاعر كيمي تي حسكرن وتي ناسكرن جگر خوين تقول باش بيونديات بارجين اريري تشابو ورشي از بارم بيونديك وهبو يعني علاقاتك وبهبو نولو من ارجن اري حوالي مني قرطانيه النسبيني بو برسالة حشتان من نسبيني كمالية قابلت كمالية جوانين كردان كمالية ديمقراطين كمالية تركي بو بيقول لنا في كمالية أجو أرجن آري وجامعة كدن عند كوميتيا كارجر يا كمالية دبون بالريفابرية دبون بلي عند ريفابريا كمالية دبون باش يزبون سروكي بسياري كمالية وحيشي اللي قابل كوز دركت بيدنگی گله که مزین شد. اگر با کدین که لشکری هاتم چاپمنیا ترکی بود بکشتی هم دیار کدی بکشتی هم دواره سیاسی هم دواره چاپمنیا ده بيدنگی گله که مزین شد. آرژن آریجی آرژن آری دنیویسان هم بس دنیویسان شهر دنیویسان هر يعني تلجام بو. هري معناه هم بهبربون ازوي بهبربون ليس ده بهبربون دمكات جات اوجي بيدنگ بو مجبور ما يعني وكركسي جا دماكم بدست فوركم تي ورسب نو دم جا قباكم بدست بنو دم هيك هي بدست بنو دم هيك وشغي اجت يعني از الارجن جريان قلت لي بس حتى نبي ارجن اري جيكي كاراني ناني نها باشناي بيرامه لكن نو دم يده بنبي ارجن اري مدس بيك غير ارجن ابي المدام هذا يعني حتى وفاتوي بري وينا نبي ضرب كارتاني بلي ضرب كارتاني او جيلو جنت بيشلا زوچو رحمه خدي لي بيقال كي زوج ناب مباركر باور بك خباتك باش بدو خد هشت بلي ويج زوج ناب مبارك دوستين با امنوتي مشترك ممت وزون زوج ناب محمود باكسي زوج ناب راست اوجولو دوستي حوالي مي مشترك بالخبر يعني ام واجب فيها واي بيرتينن والبروا ام يعني رئيس قرتن ام وانا بيرتينن حوالي من خباتي باش كرينه وكاكو امي بين سر جا كوارتا ياجي كوارا ما ياجي كوارا بسكارين كرد ادبيات كردي ندبي كيف فراد از باز زانم بو وقتها تدس بنودم كير تا هنك زحمتي ديتن يعني علي ابوريدج علي قلت تريد تقاربي مثلا كومك نويسكار خو بحوينه وكواري سيستماتيك مثلا صالي 4 هجماره درخيني تقول قال لك زحمتيك شان دز بازان حتى ابوريا خوي شخصي جيت سيركل از خوازم هنكي بحثا ويدمج تماشاواني مربكي تشي زحمتي دي تشلو يعني كوارك مثلا خویات که شوپاوی چیکاوی ناگو مثلا مرو کاری بیجی بردوامیا هواری بو هر چقاس هوار دم دنده بو 1930 وادا چابو ایتا پشتی و يعني بقالك صلاة يعني بيونديك دور ده هي تخوستي بو مثلا هواري جارك دي بروح بكي جارك دي درخيت دور تكاري بحثا زحمتي قلت كشان تجمر بكي كرم بك بلي يعني امنها بحثا سي سالبري دكن بلي روشا ايرو واسي سالبري بجمن نوك هيك روشا هواري
salên sêrok de jî kerem kir û di salên nodî de dîsana we kebû. Mesela bêjin dema ku hawar dest bibû gelekî zehmettir bû. Têk şûne yanî serî hêdanên ku da têk çûbû, derbeder bibûn, di bêdengê de fetisî bûn û ji nişkê ve wek Rûskekê em bêjin Celadet Bedirxan û gelek kesên ku ji cîwarê xwe derketibûn, koçber bibûn, sürgûnî bin xetê bibûn, yani bi înisiyatîv û ked û xebata Celadet Bedirxan ew kovar dest pê bû. An nûdemê jî em bêjin gotiye ed salê heştê de derketin, sala 1980 derketin. Heştê heta heştê û pênca bêdengê gelekî mezin hebû. Çapemeniya Tirkî jî giş hatû Rawestan. Ev Kurdan hatû lê îsa Kurdan li Swêdê Federasyona Komûnên Kurdistanê hebû. Federasyoneke bû ku bi navê Berbangê kovarek derdixist. Tu jî yek ji înisiyatîvgirê wê û nivîskarê wê kovarê bû. Pirsê wê pêşî jî ez bûm. Rê te jî gelekî tê dinivîsan dûr Rizgariya Kurdistanê hebû dîsa kedekteyî mezin duê jî hebû. Ew jî bikekî Mihemed re bû, Mehmet Uzun re bû, ew jî em bi hev re bû. Wade dixist bilê. Ez jî bûm yek ji nivîskarê Berbangê berdewam. Yani ev ku ez niha cana li hejmarên Berbangê vedigerim ji bîr kirin ez dibînim ku di hejmarên destpêkê bigir heta nizam teslawî min tê dinivîsandiye. Lê mesela ez di wan deman de çawa bêjim ez aboneyên gelek kovarên edebî hem ê Tirkan hem ê Swêdyan. Tüm serê me de derxistina kovarekê hebû. Kovarek çawa kovarek wek ê xelkê kovarek edebî. Kovarek edebî ku gava ku nivîsek tê ez lê nepirsim ka nivîskariya ka ev nivîskar endamê kîjan rêxistinê ye, endamê kîjan partiyê ye, fikra wî çi ye, fikra wê çi ye. Bê ku ez lê difikirim ka kalîteya nivîsa wî ya jî wê çi ye. Lê yani me gotiye em behsa 30 sal berê dikin. Hejmara kesê ku nivîsandin Kêm bû, gelekî kêm bû. erê gelekî kêm bûn. Loma yek jê berî ez dest bi kovarê bikim min market vekir. Erê. Bû ez bikarim kovarekê finanse bikim. Gava ku min dest pê kir jî ne ku hejmarek du hejmarterî tecrübeyê me wa hebe em bêjin hejmarek du hejmar sê hejmar dikir paşê disekinî. Erê. Yani ne berdewamî bû ha ê got derdiketin. Gava ku min dest pê kir min 5 sal. Gava pêşî de min 5 sal da berxwar. Belê. Wezîrê kovarê 5 sala derxin. Bêguman yani bêjin hêzên siyasî, grûpên siyasî, destgehên kulturî ê Kurdan yani gava ku wan nikarî bû derxistina wê çaxê jî porê min da û qasî spî bû tedî porê min ne spî bi bawerî min ne yani kesî bawer nedikir ku wê kovar 5 sala derkeve. Lê min li ba xwe planek wiha çêkiribû. Gotibû ji ber ku min gelek navên dijî dinivîsan. Gelek navê tê nivîskariye hebûn, belê ez nas kim wana. Ez nabêjim, tu bixwazî tu bi xwe karî bêjî lê ez nabêjim. Doktor Poloço bû. Yek jî Erê. mesela Doktor Poloço, navê Doktor Poloço dinivîsan. Ji bo ku ez jina teşvîk bikim bi navê Fred Elifson bû. Fred Elifson bû. ji bo ku ez jina teşvîk bikim min bi navê jinan nivîsan. Yani tedî ji bo ku ez û ji xwe her ku yani heta ji min dihat Desturate ve zê mesela bêjin Na kerim bi kerim bi. min Bergê ser nûdem. yani ji xwe yek jî nivîskarê em bêjin min bergê nûdemê jî heta ji min dihat min biawa yani min jin dikin kapak. Ev jî te behsa hewarê kir ev jî gavakî jar her du cîlgên hewarê me dakist. û em bêjin nûdem biawayî bû. Ji 105 heta 205 kel bû. Ya tiştekî em bêjin tiştekî ku min ha berî ku ji bê bikim min nûdem Werger jî hebû rast e. nûdem werger jî ev jî werger ji edebiyata dinyayê. Edebiyata dinyayê tenê kovarek werger hebû. Çima yani em bêjin kovar di hemû zimana de wiha ye. Û tabetî ji bo me kovar yek jê dergehekî nihê ji bo nivîskarên ku min dest pê dikin. Yadin pireyek yani bêjin firseteke ku tu bikaribî doh bigînî îro. Yani bi nûdemê min bi xwe hewl da
تشتكو هواري كر يعني تشتي هواري هيج دخاس بك لبير نجيش من هنا كي خاص زوي بكم جيبو من فكرة نویسکارا یا سیاسی چه دبا بلا ببا لی دن نویسین وانده ادبیات گرین بود حتی جمع ده هادم تجاری دستور ندا بیشن رخنه الرخستنه کی آنجی سروکه کی آنجی نظام چی آنجی پس نیوی نه بیا وای چارچوبه یا yani Armanca edebiyat bu, kültür bu, ne rehne siyasi bu yani. بله Armanca me edebiyat bu. O bu ya vay بیشن 5 سال من دابر خو نزانم ور بیرته بکی ده روشکرنا 5 سالیه ده اصلا خود تبی 5 سالی وقت یا استکهلم من رستوران گفت تسودو 5 400 نویسکار و شخصیتین کدا بله سویده کی هبون هاتن یا راستی منی دوی شبیده خاطری خو بخواسته خاطری و لی و هیجانی و دلسوزیا کردان و کیف خوشیا کردان من پیروزباهی وان کرن کو اس 5 سالidin lezzete bakın. Yani tetamış ki bu tetaraz bir tetamış ki. Tetamış gibi. Çav Kürt gavaku Bavariya hoptiştekinin yani deme david mi digo ne kadar dakh mi digo na tukar 5 salidin dakh. Gavaku Bavariya petinin Gavaku Bavariya petinahin ji بك باوريه بتيه اي حتى من هات يعني وقت ما قلت بيجن بخست از نفسك نو نبيسكاري نو حتى قال لك هسيكو بيجن تكي نتجي ديكو از بيجن قال لك هسيكو نبيساوني بيشي ندمي داكتي بله بس ياخذ دوام كرني ادن جي برچين جهه كردستاني او كيف راد دور از خوازم تشكيستا بپرسم يعني قالك جاري كواري ما يقدرت كبن اما كردال باكور يعني براني امولو بيجن هلبت شيك هنا يعني تبكي نكي ايغو نولو نجي هنا دي براني مثلا جراني دي نويسكاري باكور يكورمانجي حتى برج هنكي زازاكي لانه دمي دمرو بيرغي كردستان سوري دبي كردستان باشور دبي كردي بول اوروبا دمان يعني تا رفرانسه کی در دوره کی گلک فره مودمه ده کوم کرد نزانم او پیوندی تا چلو داتانی مثلا کرده کی ول عراقی به کرده کی بله یک جه ام بیجن جبه که هنکی زوم دست نویسکاری کرد و هجمارا نویسکاریم کردیم بو مثلا بری بدم کرد کتابک منی نامه اندر کرد بله ابن گاشتیم نامه پیشی منو قنادی کردو جهور نویساندی سال 1983 يعني تكلم هم بكردي سوفيتا برير هبو تكلم كردين بن خطر هبو باشور هبو روجلات هبو يعني كيد النبيسان تكلم بوان هبو هجمارة كسي كد النبيسان جبك دلك كيم بو اي ارمانجا مش او بكاز بيجم دمي وانس يو راجي راك دمي كي هبو تجي كريم بيجن راسي النبيسكارين حمو باشان دمي ده حطن بعض ويدمين تكنيكا وهاتونه بالبردستما نبيس بدسا دهاتن بوستجي دانا بوستجي نامجي بشاندنا تخ امجي نبيسا تفسنا نامك دانا بوستي كاري بدستان مثلا دانا جا او نامجي يجي او نبيسا بدستا جي دشاندن وهرك باتنا بشاندنا جا متشدك مثلا جتد نبيسا تا ود نبيساندن هم نبيسان يعني تو كمبيوتر بدا يعني قبلك بيشتو بين ساب سبسكي كذا ناو تاني كيك فرق ناو تاني من ازقو مشاهد يعني مديتيش برلوش تتبرسم نبو تاني تولد كده تزم هانجي راست كير قالك جارا يعني برانيا جارا مثلا بيجن جالي جراماتيك ده جالي هنك تشتاده ام بيجن الفابا عربي بو ياجي تشتده بو تبوي هاويجي قالك علي كاري كري يعني ازقو مشاهده وتشتي بلي يعني من او نبيسي وانجي هذا بيجمن من خاصه بيجن زمانك انه دمي هذا وبي دستوروان من نذكر مجوان دي برسي بلي و من مداخله وهاجي ديك اللي مبقى النبيسان يعني مداخله ريداكسيون اي ريداكسيوني تذكرنا مداخله وكيدي قلت بوغاري بس بيزان باش كيك فرات او كوارا ولو هجاي بوتشل هجمار دركت واز باورم
yani diroka edebiyat û kovarê Kurdî û gelek tişta de wê mînak wê dewam bike wê her bimînî çima yani ez nebê çima hewla te çê bû got wêna dînê welat û li karibê yani ha baş Bakurê Kurdistan bê ha Başûrê Kurdistan te hewl ku da ya jî te xwest carekê got wêna berdewam bike li welat ew tiştê ku li ter çê bû Niha tiştek heye gava ku miro çawa dev jê berdi wiha di bîra miro dimîne. Bêjin 10 sala me derxist pey problem nûden. 10 salan jî wextê xwe derket. Ya girîng em bêjin tarîxa nûdemê de dîroka nûdemê de ji bo min ya girîng ew ku mesela gava ku ez aboneyê kovarekê bûm ez li bende bûm wê filan rojê ji mir were em bêjin ê Swêdiyê. Gava ku roja wê dihat tep û diket postê. Dihat. Nûdem jî wiha kir 10 sala bê ku rojekê bê ku tu away bê ku rojekê bi denengê bike nûdem bê away derxist. yani te wextê xwe de her tişt dikir yani nego sê meha dereng dima çar meha dereng dima wextê xwe de salê çar hejmar demsala wê de demsala wa te çap ez bû müşahede wêne ez baz zatim erê baş kek Fırat li bê nefse ya bêjin piştî 10 salan gava ku kovar wê rêkûpekiyê derken nasnavek wê çêbû bêgû me min dixwest ji destpêkê de belkî werbîratê jî min dixwazê Diyarbekirê dem çaxî kafê tune bûn yani qehwe bûn gava ku min destpê kir min dixwest rastî em bêjin Diyarbekirê em navendeke kulturî wiha bikin ku ji meydana edebiyata Kurdî re em bêjin ji edebiyata Kurdî bi meydanek em nivîskarên derve xelatgirên Nobelê ku riya wan İstanbulê neketiye riya wan bi Enqereyê neketiye riya wan nizam bi Tehranê neketiye em wan li Diyarbekirê bikin nêvan lê mixabin rewş bi awayekê din bû rewş bi xerabiyê çû ya din gava ku min dît ku ez ê nema yani ez ê nikaribim vê kovarê bibim Tirkiyê bibim İstanbulê an jî bibim Diyarbekirê derxistina wê ya li dervê jî piştî demekê êdî bêmane bû ji ber ku êdî imkanê ku weşanxaneyên Kurdan salên nû bêtir jî salên 2000 wan de êdî bi dest pê bû vebûn piştî ku milên derê ku ez ê bi xwe nikaribim herim û ez ê nikaribim vê kovarê 10 salê din derxim min got ya baş ew ku ez xatir bixwazim bêgûman gava ku min xatir xweşî ji bo min nerihet bû pir berketim yani tu zêde berket xuyayê tu zêde berket pêş ya te baş em êşa te zêde bîra te neynin na ez dixwazim gelek sala li Swêd mayê te got 40 sal yani ez zanim got pêwendiyê te jî kekê Fırat pêwendiyê te bi komelên nivîskarê Swêd re çêbû pena Swêd re çêbû bi gelek nivîskarê navdar re çêbû te li wir xelat jî girtin tişkî xerîb e got bêdawiyê li welatê te xelat dan te lê berî wêna li welatê te kesî neda te li Swêdiya xelat jî dan te ez dixwazim tu hinekî qala xwe û nivîskarê Swêd bikê te mesela çi pêwendiyê te war hebû çi hene wexta got tu komelê de tu penê de te kar dikir çi asteng hebûn tu çi dixwest te bikê kerem hevkî wê meselê ji me vek yek jê ez sala 1987 ez bêjim ez bûm endamê yekîtiya nivîskarên Swêdê divê ez vê jî bînim Mahmud Baksî bi bîr bînim Mahmud Baksî berî me li bû wego me got rehma Xwedê lê bê ez û Mahmud Baksî bi hev re em çûn yekîtiya nivîskaran ez bûm endam 87 berî salan jî ez ket ji bo Komîteya Kargeriya Pena Swêdê hatim hilbijartin û demek dirê jî min serokatiya Komîteya Nivîskarên Sürgûnê kir eksîlê tu zanî di penê de pena nav netewî de komîteyên cihêcê beşa nivîskarê Sürgûnê belê beşa nivîskarên Sürgûnê belê serokatiya wê kir Sürgûnê bi serokatiya nivîskarên Sürgûnê kir غêrî wê ez hinekî jî di komîteya nivîskarê girtî jî de aktif bû zindana derê zindana belê li ser navê pena Swêdê çûn welata û beşdarî
محکمەیان دارزاندنا نویسکارە و ڕۆژنامەوانان فکرێوان چ بلا ببێ لێژ بۆ ئازادیا فکرێژ بۆ بکەن فکرێ خۆ بێژن لەبەر لە سوێدێ مە پشتگیریاوان دەکرد ناوانده کورجی هەبوون ترجی هەبوون ملەتی دنجی هەبوون yani her çi be yani بلا بله یەکجا ئادن ژمێژ بە یەک منی گەرم هەر چپاس کوردی نویساندی و از کوردی دنویساندی و از دنویساندن کوردی جی بردوامن لتێکیلێک منی گەرم جی به شاعیر و نویسکارên سوێدی jî heye gelek jwan ego teşxwar kirine wek çîk yani ez bîna gelekî ya vana ya çîn mesela tukarî yani bêjin yek jê min ji xelatgerê Nobelê Thomas Tranströmer yek şexsî hebdinasî helbestvanekî wanê gelekî mezin ê Swêdiya helbestvanekî Swêdiyayê gelekî baş û heskirî û mezin û têjî keremkir û xelatgerê Nobelê jî xelata Nobelê edebiyat min ji Thomas Tranströmer fikra wî jî gelekî baş bû yani gava ku em diçûn zindanan ji bo nivîskaya zindanan ez diçûn bawî digot kitêbê xwe ji wan re îmza bikir kitêbê xwe ji wan re îmza dikir me ew dibe ya de mesela Gunnar Ekelöv heye tu jî Gunnar Ekelöv te kitabê te pirtûkayî wergerandiye ez bawer belê Gunnar Ekelöv jî ew jî endamê akademiya Swêdê bû Gunnar Ekelöv di salên şêsî li Stenbolê ma û dîwanek nivîsand dîwana bi navê Mîrê Emgiyonê dîwana wî ya bi navê Mîrê Emgiyonê li Stenbola kevin derbastir yani Konstantinopolê derbastir Mîrê wî mîrekî Kurd ji aliyê Wanê rabûye di dema Bîzansa de çûyî Stenbolê çûyî Konstantinopolê li wir ji aliyê celladên Bîzansiya ve eşkence lê tê kirin dawî wî dirjînin wî kor dikin û wê korîtiyê dişînin welatê dengbêjê kor û ev jî Gunnar Ekelöv bi navê mîrekî Kurd bi nav Mîrê Emgiyonê mîrekî Kurd e tê naskirin gelekî tê naskirin navê yani bi navê mîrekî Kurd e ha di dema koronayê de mi çîroka Fatûmeyê jî wergerand ew jî destanek Gunnar Ekelöv dibîsa yadin Wilhelm Berêdîn stund po jorden êliyataya jî ser erdê ser rûyê erdê dîsa hinekî behsa wek rewşa me dike çawa bêjin ew jî çûyî Kaliforniyayê Smolandê çûyî Swêdiyê dikînakê nikare veger di zewicê ticaretê dike dawiya dawî di odeyeke oteleke de bicî dibe û di xeyal û fantaziyan de di nostaljiyê de vedigere zarokî xurtaniya xwe gava li warê xwe vedigere dinêre ku tiştek ne we biberê her tiştatî guhertin her tiştatî guhertin her tiştatî guhertin yani çawa bêjin nivîskarên Swêdiya ji xwe îsî kitêbê wan wergerandin yek jê belê perlagir kvîst te wergerandî te kudan mankel hebû te wergerand te gelek kitêb wergerandî mankel wergerandî perlagir kvîst wergerandî Barabas Astrid Lindgren erê Astrid Lindgren gelek kitêbê wergerandin dema dawî di dema koronayê de Edith Södergran Edith Södergran jî belkî temaşevanên me guhdarên me ya jî mêvanên me ê ezîz nizanibe ew jî bi Swêdî dinivîsan dê dibêjin Finland Swêdî Finland svensk yani Finland svensk yani Swêdiyê Finlandî êgol Finlanda dijîn Finlandiya dijîn sedî yani îran bêjin zikevde serî sedî pêncê nüfusa Swêdiya Finlandiya lê bi Swêdî dinivîsan mesela kitêba wê Edith Södergran şaîrek gelekî yani hevdema Mayakovskî neku xurtaniya xwe dijî pir ji Mayakovskî hez dikir min helbestê wê wergerandin û niha karên boya werdigerînin û karên boya tu werdigerînî belê karên boya jî werdigerîn ew romana ku hebû kolokayîn ew jî gelekî tiştekî balkêşa wek ew romana 1984 hebû ya
جورج اورول يعني هما باراليلي وي او جي قالك تشكي بالكيش دكا بلكي توجي ورقريني ما از نشاش من او هاتي ورقراندن كردي تخمينا من كردي هاتي ورقراندن وكي ورقراند بي اللي سيدر كتيه انا يعني تخمينا من او هاتي ورقراندن ده باشا املي ببرسن يكفرت بلي انا ناس بيتر هلبستن يعني وقت شاعر هاتي بلي از تشيك بكم بريغو ام بروجرام بداوي بينه بلي اتخازم برسكي ولا تشيك شتبك برسكي قلت حبكي جمر ذكي نهاجو درفتي تهب امكان تسيت تهب و از سي بروجا اشتر بيجو تجوانا يكي هالبجيري يكي تاني جوا بروجا يك جي انسيكلوبيديا كي زمان وادبيات كردي مثلا او بروجيكت ام بيجن ادبيات اسكندنافيا اب جواميرو جواني كي كنت بحث واكر وقال لي كيدن ايه نرويج وايه فنلند وانا تورغريني كردي افجي بروجيكت بي و ام بيجن جنبدت انه دامي بخوازي درخيني تجوا حرسي بروجا قو درفتي تهبن امكانيتي مادي تنبن وقدر تهبن تي كي جاني بخوازي دس بيبكي يعني از فكرتي شخصيتي برسمها بلي يعني جنوب وشندنا انه دمي هنا كي زحمت جبك يدي او من اولدوخه هشتي او هردوين دنجي تيكيل بجيري اما تيكيل بجيري اري بلي ازي بخوز هردوجي بكم نا ايه تيكيل بجيري ما فتتنا تمام براءة كردي بيت يعني زمان وادبيات كردي انسيكلوبيديا كويني دريج مثلا قالك بشي هم ادبيات تذهبي هم برسي زمان تذهبن هم اصل من او هنا كي كريه انطولوجيا تشيروكين كردي او تشتكدنا او خبرته يعني مثلا بيجن انطولوجي او هنا او خبرته ليما ازوك انسيكلوبيديا فكرهم انسيكلوبيديا مثلا تما يجهبن يعني مجال يجهبن والنسكار دورده اريكاري بكر يعني مثلا بيجن هر مجاركي ده بازده بيسكار تشتي جور بجور دوي مجاري ده بنفيسين يعني بيقولوا بهواي فرق وك انسيكلوبيديا بيجن فرانسيزا فولتيرو لاماتري وديدروت وتري او وقتها دما انسيكلوبيديا مثلا قال لك تشتي باش كرن حتى ايرو جي قالوا تكرن ما يمج كردات تشتكي ما يقولوا هوا نباش با قالوا وقال لك باش با بيجو من هناك ما كردوي زحمتي ويبن اللي قدماكم من نودم دردخست فكرك مني سالنامه جه بجي بلي نودم ورقريجي يعني من تقول صالي زي هجمارك كده خم او روبلوي بيبيفانا بيجن كار دوسد روبل بدكار حتى بيسد روبلي هر يعني ارمان جك مني بوي اوي هبو وقت تجي كلام كر عسب بيتر وقت يعني كي وقت انسيكلوبيديا كيجي بيجن هر سال وقت سالنامه جلد يك فلان سال جلد دو فلان سال دي روبل بسينور حتى بيس شاس روبل كاري وشلا او بقول جيفان حميان ويدتر بيقول من خازم قالك دشتبكن لي حريك خازم بكم هرتم اوك واز الخبر دقرم والكاركترين خبر دقرم جبك قباز فان دكم كاركتري الروماني من بسبر لبندا منن بلي ما او مسألة رومانا او اشتها ما او الباششت ما خواست با بروجا يعني شما از با تشتاد بيجي منه كيف فرات از شما با تشتاد بيجي نها از چی بيجم مثلا روجابك ما هي الباكور الكردستاني منها قال لك برسا زمان داد كيفن ادبيات مثلا زمان كردي بتشكي لاواز كتيه از اشتر بيجم منها مثلا كومك تشيكي بنابي بلاتفورم زمان كردي دخوازم تشنا بكن جارنا جد درفيتي متيريناكي جارنا قال لك تشتي متيريناكي جبر ولو ما خواست فكرتي الشخصي بقرم يعني كو إيرو زمان وادبيات قال لك مهمه دوين عبد انا او خباتين كو هون دكن هتخاص نلورن نبورن دربه ام دبهيزن شوبينن خباتين قالك بيروزن خباتين كو دبر براستي بيك خوش دبن و هكا روجك تشتك جموره تشتك جمع بخوازن تشتك ام بكاربن على كاري بكن دوي وارد ام هتم حاضر وآمادنن شفامتنا شكامتنا كيف فرات
داویا پروگرامی هدی هاتن از خوازم بری گوز خلاص کن تشتکی گوتو تایبت خوازیش تماشاوانا را ببیجه وهبه صدی صد وهبه لی تشتکی تایبت گو یعنی مجبیرا کربه یاجی işte taybet em lehemberi hev bi tolerans bin em gavak me hev de rahnek em zimane hev muqatte bin em hemin nehw ciwak hev bifikirin lê الريا ما حمية عيني يعني جهوكي ما حمية هركن سر عيني قولي لو ما ام بشكريا هبكن ام وك هبناي فكرن جي ام بشكريا هبكن ام زو بزو هبدو خرابو بيش يعني بيا وين نكن gelek spas ji bo cameriyete ji bo ku tezkirim mêvan pir spas ji bo dost û hevalên ku îşev li me jî godarî kirin temaşe kirin her çiqas ez bawer dikim pirsê wan jî dihatin min bi xwe pirsê wan belkî tên ez wan nabînim hege ji ber çavên min reviya bin pirsê wan nebersivandibin ji wan doza lêborînê dikim انا ما عمري تد هين هي تبرز تتقاري راحت برسمي والقلق ده بري ديجي بدي ما بري راسته اجا كيكي فرات اجي سباس تتكن سپاس گوت بشداری پروگرامی بو از هیوید کم درک پلتفرم دین دبر دی جی ام هبدو ببینن و مالا تاغه از سپاس تتکن و تماشاوان هجا پروگرام می تیری سیمر ویجاری جی داوی هات از سپاسی که فراد جوارید کم ما صحبت باش کرد برایامه تشتی گو gelek carî net hatin naskirin yani mero nizanî bû mesela vir de hinekî derketin pêş heta programekî din bimînin di xêr û xweşiyê de xatirê we